Нюрбинский район за 2021 год перед населением города Нюрба в онлайн-формате. Күнді Нюрба орталықтықтары оның ылжыттара. Нюрба районы муниципальный район толырар органы 2-тігінші сүрбе бір сылағы Начинаем торжественную церемонию вручения государственных и республиканских наград. Награду вручает глава муниципального района Нюрбинский район Алексей Михайлович Иннокентьев. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд знак отличия «Гражданская доблесть» Республики Саха-Якутия вручается Алексееву Валерию Викторовичу, машинисту автогрейдера Нюрбинского филиала открытого акционерного общества РИК «Автород». За большой личный вклад в области здравоохранения почетное звание «Заслуженный врач Республики Саха-Якутия» вручается Герасимовой Маргарите Михайловне, врачу-педиатру противотуберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия Нюрбинская центральная районная больница. За большой личный вклад в деле воспитания подрастающего поколения почетное звание «Заслуженный учитель Республики Саха-Якутия» вручается Кабловой Галине Тимофеевне, учителю истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Нюрбинский технический лицей
имени Александра Николаевича Чижовского. За заслуги в области социально-экономического развития республики, за вклад в развитие системы здравоохранения грамота правительства Республики Саха-Якутия вручается Павловой Маргарите Николаевне, врачу-психиатру, заведующей психонаркологическим отделением Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Нюрбинская центральная районная больница. За наибольший вклад в социально-экономическое развитие республики и за активную общественную работу нагрудный знак «Почетный старейшина Республики Саха-Якутия» вручается Петровой Фёкле Гурьевне, заслуженному работнику культуры, отличнику печати Республики Саха-Якутия, почетному гражданину Нюрбинского района. Фёкла Гурьевна получает награду на платформе Zoom. Болгоюң экранга 2 күнүнчө сүрбе бир сыл үлетимиктерин көрдөрөр видеороликтар. Коротко об итогах социально-экономического развития Нюрбинского района за 2021 год. Важнейшими событиями 2021 года явились ввод в строй ряда социально значимых объектов в городе Нюрба и на Слегах, начало реализации пилотного муниципального проекта по асфальтированию улиц сельских поселений, подписание соглашений о сотрудничестве между Нюрбинским районом и Новоуслонским районом Республики Татарстан, между Нюрбинским районом и Республиканским центром подготовки спортивного резерва, между Нюрбинским районом и Республиканской офтальмологической больницей, столетие создания ветеринарной службы в районе, 125-летие со дня рождения выдающегося государственного, общественного, политического и профсоюзного деятеля Степана Васильева, 85-летие со дня рождения политического и общественного деятеля, почетного гражданина Республики Саха-Якутия и 4 районов, заслуженного работника народного хозяйства Республики Варвары Петровой, столетие со дня рождения видного ученого-эпосоведа, доктора филологических наук Николая Емельянова, 90-летие со дня рождения первого директора, заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР Ивана Николаева Бутыкульбан и другие памятные мероприятия. В уходящем году, так же как и весь мир, мы продолжали бороться с пандемией новой коронавирусной инфекции. Несмотря на горечь утраты наших сограждан, боль по которым не стихнет в наших сердцах до сих пор, благодаря самоотверженной работе работников здравоохранения и набирающий темп вакцинации населения, пик заболеваемости нами уже пройден. Наша система здравоохранения выдержала самое серьезное испытание в своей истории, и мы выражаем искренние слова признательности нашим медикам, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией. Как и по всей республике, прошлым летом сильнейшая в истории засуха испытала нас на прочность крупными лесными пожарами и сильным заледнением. На территории района было зарегистрировано 123 лесных пожаров, и в тушении приняли участие около 2000 человек. Району была оказана своевременная и большая помощь со стороны республики и федерального центра, также республиканского добровольческого штаба. В течение полутора месяцев на тушение лесных пожаров было задействовано 120 работников федерального резерва из Приморского края. Также нам очень помогла авиация МЧС и Министерства обороны. Администрация района отмечает оперативную и слаженную работу наших главнослеков, жителей и работников учреждений и предприятий. Несмотря на эти и другие сложности, все отрасли народного хозяйства Нюрбинского района продолжают функционировать в штатном режиме.
Впервые наш район стал лидером общего рейтинга состояния инвестиционного климата муниципальных районов и городских округов Республики Саха-Якутия. Рейтинг составляет по итогам анализа Центра стратегических исследований при главе Республики Саха-Якутия. Таким образом, усилия руководства района по созданию благоприятного инвестиционного климата в районе, привлечению инвестиций из различных источников и поддержке малого и среднего предпринимательства получили высокую оценку со стороны республики. В 2021 году мы продолжили основную стратегию развивать транспортную логистику, строя и ремонтируя наши дороги. Завершили капитальный ремонт межмуниципальных дорог Хатын-Сысы-Сайлык и Хатын-Малыкай. Обеспечили сквозной переезд федеральной автодороги Вилюй через весь город Нюрбу по асфальтированным центральным улицам. В октябре месяца текущего года по государственной программе завершено асфальтирование участка автодороги Вилюй протяженностью 35 километров между селом Жархан и городом Нюрба. В следующем году планируется закончить асфальтирование оставшегося участка длиной 6,5 километров. Началась реализация пилотной в республике муниципальной программы развития автомобильных дорог общего пользования сельских населенных пунктов Нюрбинского района на 2022-2025 годы. Разработанный совместно с акционерным обществом «Ригавтодор» и Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики. Нюрбинским филиалом акционерного общества «Ригавтодор» в селе Чуля в счет следующего года проведено пробное асфальтирование центральной улицы Чулинская. Для 2026 года основные улицы сельских поселений, расположенных вдоль федеральной автодороги Вилюй, будут асфальтированы. В 2021 году только на инфраструктуру и строительство объектов и транспортных источников, включая федеральные и республиканские бюджеты, также средства с республиканских акционерных обществ привлечены большие средства. В этом году введены здания детсада на 280 мест в городе Нюрба, музыкальной школы в селе Малыкай, корпуса начальных классов Каролинской средней школы, 49-квартирного жилого дома в городе Нюрба, 4-квартирные дома для молодых специалистов в селах Жархан и Нюрбачан. В следующем году будут введены в строй здания Нюрбинского государственного драматического театра на 250 мест, школы сада на 150 мест в селе Чапанда, детсадов на 35 мест в селах Мар и Хангалас, народного творчества 75 мест в селе Крутяне, школы сада на 150 мест, строительство здания школы на 360 мест в микрорайоне Убаян, город Нюрба, школы сада 25 и 10 мест в селе Уйдри. Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве и партнерстве в сфере развития рынка интеллектуальной собственности в Нюрбинском районе Республики Саха-Якутия с Национальным институтом интеллектуальной собственности и цифровой экономики города Москва. Соглашение о сотрудничестве между Центром поддержки предпринимательства Нюрбинского района и Ассоциацией сделано в Якутии. Открытием нового торгового офисного центра Нюрба в городе Нюрба и убойного цеха в селе Жархан. Участие в российском конкурсе предпринимателей победителя республиканского этапа в номинации производства Василия Николаева стали значимыми событиями в жизни района. Бренд «Сатауста» получит регистрацию товарного знака по международной классификации товаров и услуг. Нюрбинский район стал первым официальным муниципальным партнером «Сделано в Якутии». Наши предприниматели оказали большую спонсорскую помощь в борьбе против пандемии коронавирусной инфекции и лесными пожарами. Введены гранты, субсидии на строительство и оснащение здания кузнечного цеха по производству ножевых и прочных металлических изделий. Индивидуального предпринимателя Ивана Савинова. Производителям местной продукции Егора Егорову выращивание клубники, Дмитрию Савинову производство меда и продукции пчеловодства, Галактиону Данилову крестьянское хозяйство, Артему Николаеву пункт очистки и разлива скважинной воды. 24 предпринимателям, не подпадающим под федеральные меры поддержки для наиболее пострадавших отраслей в условиях пандемии, выделены средства на возмещение арендных платежей в период ограничения деятельности в связи с объявлением нерабочих дней. Из районного бюджета выделены гранты на создание и развитие школьных бизнес-инкубаторов Антоновской, Малакайской, Марской и Чапангинской средних общеобразовательных школ. В уходящем году завершился год образования в Нюрбинском районе, который из-за пандемии коронавирусной инфекции продлился на 2 года. Проекты «Лидеры Нюрбы», «Учитель села», «Нюрба Учутала» стали реальным локомотивом развития человеческого капитала. Создание качественных условий было нашей первостепенной задачей в решении вопросов благоустройства, капитального ремонта, создания современных креативных пространств, строительства объектов образования. При совместной работе органов исполнительной власти и региональных министерств впервые с 2012 года нами построено новое каменное здание начальных классов в
Харуленской средней общеобразовательной школы. По федеральной программе мы ввели здание детского сада Кескель на 280 мест, детского сада Дигентинской общеобразовательной школы. В селах Хорла, Нюрбачан, Жархан введены в строй общежития для молодых специалистов, учителей, тем самым решая одну из острых проблем – привлечения молодых кадров в отдаленные наследия района. Мы гордимся результатами наших учащихся на различных международных российских олимпиадах, конкурсах. Впервые наша команда Нюрба-Макс заявила себя на чемпионате учительских команд России. Социальная политика является приоритетным направлением деятельности органов самоуправления. Сохранены все социальные выплаты нашим гражданам. Были оказаны существенные поддержки нашим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выезжающим на операции. 4-й год действует мера поддержки в виде помощи на капитальный ремонт и благоустройство жилых домов нашим ветеранам тыла, инвалидам первой группы на сумму 200 тысяч рублей. Данный проект вышел абсолютным победителем республиканского конкурса «100 лучших общественных инициатив к столетию ДССР». В число получателей этой помощи также включены граждане категории «Дети войны» от 80 лет, семьи с детьми-инвалидами. В 2021 году 104 семьи смогли улучшить свои жилищные условия. За 4 года действия программы 369 семей. Наши семьи, у которых родились 4 и более детей, начиная с 2020 года, дополнительно со своего района получают 100 тысяч рублей Нюрбинский семейный капитал. 100 тысяч рублей. Нюрбинский семейный капитал показал свою востребованность. За 2 года реализации Нюрбинский материнский капитал получили 141 многодетная семья. На маршрутных автобусах города Нюрба действует транспортная карта школьников, по которой стоимость проезда для наших детей составляет 5 рублей. Большинство из этих мер поддержки являются единственными в своем роде по всей нашей республике. Предусмотрены значительные средства на развитие сельского хозяйства. Добились позитивных изменений в сфере кормопроизводства, в первую очередь в растениеводстве. Сложный период засухи, повлекшего низкий травостой и несмотря на значительное отвлечение сил на борьбу с лесными пожарами, нам удалось заготовить достаточный для зимовки скота запас сена и выполнить сезонное задание на 84%. Создан питомник с целью получения семян многолетних трав, высокой репродукции и восстановлен госсортоучасток в селе Сюля. В районе создается уже 2-е отделение генофондного государственного предприятия «Якутский скот» на базе конезавода имени Степана Васильева. Первое было создано в прошлом году в участке Чкалова-Канинского наслега. В село Чкалов завезена дополнительная партия аборигенной породы якутского скота, построен новый летник. Завершается строительство коровника открытого акционерного общества МТС «Агронюрба» на 100 голов. Для решения наболевшей проблемы вывозки твердых и жидких бытовых отходов в местности Нюбкан в настоящее время завершается проектно-сметная документация по рекультивации существующего полигона и производится работа по переводу его территории в земли городского поселения. Чтобы попасть в федеральную программу, мы должны подать заявку до 1 мая 2022 года. Заведены материалы для строительства очистного сооружения с канализационной сетью в городе Нюрба. Если по первоначальному варианту место сброса очищенной воды планировалось над Нюрбой, то согласно публичным слушаниям местом сброса выбрана местность за Крахмалом. Сроки водоочистного сооружения с канализационной сетью были перенесены на 2022 год. По завершению этого проекта мы снимем с повестки проблему жидких бытовых отходов, которые сегодня являются самым актуальным вопросом для жителей города Нюрба. В рамках столетнего юбилея ветеринарной службы в районе и 80-летия ветеринарно-испытательной лаборатории уделено большое внимание улучшению материально-технической базы. За счет районного бюджета для нужд ветуправления приобретены новая автомашина УАЗ, 5 ветеринарных хирургических столов, также вручены мотоциклы сельским ветеринарам. В течение года в Нюрбинском районе и по республике проведены мероприятия, посвященные юбилейным датам Степана Васильева и Варвары Петровой, в том числе 3-й региональный форум мужчин-педагогов, экспедиция «Марафон Пламенные сердца» по маршрутам родных мест Барахова Степана, Аржакова, Максима Амосова и Платона Аюнского. Малыкай Харбала, город Вилюйск, Хатыры, Черкёк, Малыкай. Выезды делегации Нюрбинского района по местам прежней работы Варвары Андреевны. Горный, Мунский и Абыйский районы изданы книги Степан Васильев. Народом Кадырканатом, Юлям Юнартанарам и вышел документальный фильм о жизни и деятельности Варвары Андреевны. Также прошли региональные и районные научно-практические конференции, районные конкурсы стихотворений, выставки, открытые уроки, эстафеты поселений. Мы помним их имена. Охватившая все
все населенные пункты района. Торжественное собрание общественности Республики Саха-Якутия и членами правительства. Выставка «Нюрбинский район. Грани жизни», посвященная столетию образования Якутской АССР в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского и другие мероприятия. 8 декабря на коллегии Министерства спорта Республики по результатам голосования по отбору кандидатуры на проведение в 2027 году 9-х спортивных игр народов Республики было принято решение в пользу Нюрбинского района. Проведение спортивных игр народов Республики в Нюрбе также послужит толчком не только по развитию спорта и здорового образа жизни, но и развитию всей инфраструктуры жизнеобеспечения и строительству социально значимых объектов. Будут построены крупные социально значимые объекты на встрече 9-м спортивным играм народов Республики в 2027 году. Все мы должны консолидироваться во имя этой высокой цели, и тогда совместными усилиями при помощи руководства республики мы сможем успешно решить стоящие перед нами задачи. Подводя итоги, оценивая результаты проделанной работы за 2021 год, администрация муниципального района Нюрбинский район завершила итоговый отчет о населении, который в связи с этой ситуацией был организован в онлайн-режиме. Во время отчета о муниципальном образовании население района повсеместно подчеркивает масштаб и объем проделанной. Подводя итоги, оценивая результаты проделанной работы за 2021 год, администрация муниципального района Нюрбинский район завершила итоговый отчет о населении, который в связи с этой ситуацией был организован в онлайн-режиме. Во время отчета по муниципальному образованию население района повсеместно подчеркивает масштаб и объем проделанной работы командой под руководством главы района Алексея Михайловича Никитьева. Капитальный ремонт межпоселенческих дорог, строительство школ, дошкольных, клубных учреждений, благоустроенных общежитий для молодых специалистов, асфальтирование дорог на снегах, планомерное взаимодействие с населением, общественными организациями муниципальных образований, социальная поддержка наших граждан и многое другое, как подчеркивают участники совещаний отчетов, не могут не радовать жителей района, верить в светлое завтра родного Нюрбинского района. Но между тем, особенное пристальное внимание руководства района уделяет административному центру района, городу Нюрба. Несомненно, наш город – визитная карточка, лицо района, и все мы должны прилагать максимальное внимание, участие, процветании, облагораживании, развитию нашего родного города. Так, из бюджета муниципального района Нюрбинский район в 2021 году на социально-экономическое развитие города Нюрба осуществлено финансирование на общую сумму 327 миллионов 945 тысяч 981 рубль 38 копеек. Исходя из вышеперечисленного, следует, что из бюджета муниципального района Нюрбинский район в 2021 году на различные виды жизнедеятельности, перспективные направления предусмотрен и освоен достаточный объем финансирования. Исключительно важным для всех нас событием прошлого 2021 года можно считать решение коллегии Министерства спорта Республики о распоряжении главы Республики Айсена Николаева
о том, что 9-я спартакиада народов Якутии в 2027 году пройдет в городе Нюрба. Несомненно, предстоящая спартакиада народов Якутии в нашем районе – это титульная идея, ради которой нам предстоит консультироваться. Мы уверены, что нам это под силу. И мы проведем масштабное спортивное действие, как умеем только мы, нюрбинцы. Тыл бериллер Подводя итоги, оценивая результаты проделанной работы. Тыл бериллер Нюрба районун агабарлыгар Алексей Михайлович Иннокентьевка. Так, Сабастоваллах, Нюрба города Олохтоқтора. Төкүннен Сабастоваллах, Нюрба города Олохтоқтора. Бұл бүгін биһиги Нюрба города Олохтоқторугар Нюрба районун жаһалтата бу Гаспет 2021 жылга үле хамнас бамбытын ихтиннерек таспит. Өткенники биремега толора булас органына местетигер бу үле аспыт сыл үле түмүктерин билиннериге атын форматынан боло тур. Онтон бары билерге курдук санитарный эпидемиологическая ситуация меттогуна хилестен бу санитарда качактар киреннер билин биһиге тон көсүбүлер битин бу ихтиннерини барытын онлайн форматын хыжабыт биһиге барыта уонагас нехелеги барытын керен мүттүбүт ситуация чүйендагына икки конук биһиги бу раксатар нехелектерге агаяк киһи көсүһүлэк уочта форматынан жыппыт ол кенниттен ситуация тостулары быдын кенне биһиги бу онлайн форматынан мен яп соготогун нехелектерге таккан нехелек Zoom programlarından körüstübüt. Bu manlı göstermeye bir etünen üçügeyde bir etünen mesite tahuak toğdi takka bu elbette yine manna kabara bitbit toğdi takka bilgin bu teknoloji kemetünen internetten güve munyakka hicvat da jonlar jelerten oluran jelerigen jega getirgit tabaristellere bit. O gün ama rantak ahmarar utar gören oluran atak tepsen oluran jonu gitta bu кепсетер ордукта улгына мароттон кайырда көпөт соок ситуация манынан бигеттон маннык форматынан үтөбүт бүгүнүнөн биги нюрба отчотун түлүктө такпит колун тутай бастакы күннәригер бу республика бу толорор органын отчота болокта олонну меттон ситуация кандагаттан көрөм бу очна или заочна форматынан bilgin bu harekatlar. Tam bihi bu yılgı eğitimleri bitin aspıtsızlığı öleni atın tahamından oğralı tolkurduğu video bloklarından bastan olsayı kördük dübüt ondan ya bu nübak orakatı oğula hamlas parmıtın nehiyakı bilginleri yağın dakala atak papın toğun etakka söptök iki tığınca hülbe bir sılgat okpar bihi ülelen itilletçiler beyt bihi bu tokpar Norot Kaysılı'yı salalı halaltalara baratı ületi kanlahın, kayıskanı, aspıt sılga, nübatağı, sakak bölümleri kampanya, nübatağı fiilen peridaçalarından, bilgi satsağını sitinlerinden, orayon kahiyatından, WhatsApp grupalarından, men beğenme meton elbaktıklığın ehliyetlerinden dağını, nübak orat terilerinde gösterler, elbaktık bilgi ton üle kamnas, kaddak bara turari, tuak bulanlar barları, tehe übü bihigi, oriyoma tabdabuti diyen iki tuak bar üleler bu aspet sulp tukara bara turmutta. Oli bala min çokçu nübak oratı tuak ule hamnas parbutin, ondan aspet iki tehince hülbe bir sılga bihigi, iki tehince hülbe hıllam üle lihiginleri bitiger, nübak oratı doktoruttan kirbit bakprostar, trostular, o netiler bu kadar tolan kelbitleri kayata kılılırdı. Onunla kanlık bu pros ırakatandağın onu kadar bu harabıdan heyaka mutçukçu bilginlerim. Bilgiler tabastadan duran Nürba rayonuna aspıtsılı 5 milyar 300 milyon summalak bütçeti bu ülülen kellibit. O hatta hıl müteheger min bağlığından ulus bağlantılar var. 3 milyar geti betük taati toruyor. Bilgin bollağına 5 milyar 300 milyon oldu. Bu aspıt son tümüklerinden bihigi Nürbari yuana
республикага bu barı 35 ulus Вonna Жокуска городской округ ыккардаларыга улуска территорияга bu инвестиционный климатка үбү каччыны арас тахамнарыттан келдерәһенегер предпринимательлер үлелеринен үк каччы эргиинен биги республика бастан турар. Bu barıta gördürür. Bu dağını kerehelyik kendiki bilemeye bu bihi bilen ikillerçiler bit, bihi terliteler bit, bihi nehelekler bit, pasilyenyalar bit, предпринимательler bit, kahastane subyektler bit, aras federalnay, regionalnay, onu municipalnay proyektka часто bu konsesyonlay соглашенияларга, часто партнерствоға bu üyelik bit, onun sıralanlar Ayşe Sergeyevşiliği battağından korku sümüğünden bilgi bastan durur. Büyük gün turumundan ırıbıt situasiyada men bilginerek tustapın. Büyükte kendiki bir yemeğe ırıbıt nahalbete. O söylenme bu büyük orak batıgar. Büyük gün turumundan 600 ağuhan bir kişi gelecek. Ol higer 679 kişi nürbor yonugar. İki öre hapıt. Yakuska kili işke balığı haberin emtene hatallar. Amatornay ola da jenerger 600 çodan altta ki emtener mantan komuyor ki 200 onarıga oğulur. Bu stasyonarga keminden dilenyaga 33 ki pıtan emtener mantan 100 ki bit bu oğu. Bu pasileninden olar bollak pıtna Nürba korakka bilgi 507 vergak var. Antonovkaga 335 Nürba çağına düet Jigimdaga 6, Hülaga 5, Kündadaga 13, Çapandaga 100, Jarkanga 2, Marhaga 4, Akanaga 6, Çıkalakka ırıhak o, Kilepke 100 ırıhak, Korulaga ırıhak so, Marga 4, Kağlaska 5, Üyedege ırıhak o, Öngolcaga 2, Çukarga 5, Malcagarga 10, Malkaga 31, Hatıga 4. Tamantalan kordokuna oğulur bu derdiler. Doğu detakka oğulur bu bıhıl battar. Onunla bu yüksek bu canlar bu statistika gördürürden revaksin alsalmangan onunla tilbekkeler ığırıydılar. Onunla yüksülere vaksinata hocanlar bu. Ondan vaksinalanma canlar bu. Bu ıgıcıvat bodaktan ığıcakların söp. Bu kendileri ıgıcam baranlar çapçıkıdık. Ahardanlarından ülkön aksanlara girerler. Республика районların ıkkardıgan bihigetten vaksinama prostarıga orayın üçüge yaksamı hedder. Olgunan bara bu ırıttahim bir karıstanar tuğuttan revaksinasya vaksinanı behat edektağıt. Elbette saksami hedim mehuriyalar. Oğlan bütün küçlerinden vaksinalılar diyen. Olanlık nürbor yonu var biligin. Bir de o 12 hatan muhaddetigerdiler vaksina ıladik. Toğdetaka vaksina добровольне. Kim dağını köyünen yoğular bütün vaksinalara. Basatan duran tereddüt köngülünen ile hokukunda bir istemiteyle köngülür bollara. Ondan destekli kündü bir de dulaktarın koratı mulak doktorun hegeton beatın karıstanın oğulların karıstan ağam hastacandan bütün karıstan tusta. Büyükmütten bir higi kamaz bazatıgar передвижной медицинский пункт ületin sağalatı bugün hasırdattan ubayan eriyekkadılı ubayan teritoriya turan ülelerde bilgin vallahi betten ki bu amakinka uçakta kalan turan ülelir hibeliyetin bitten bu ham efektifne yedir. Nahal bakı hikeler simptomlar jonda kalanlar bıraskı kötürüyakta sraz onunla ihatiye salanlar уже положительный kötürüyakta emterin olan barar buldular. Ondan manlık nimaları bir tutup okutan hübelestivit, ondan bu kadar nedeniyetten bir higi ulakan nehelinler bundan butugar Октябрьская nehelikka onunla malkayka tahara kurduk bulanmak bütyetim. Onun döşet öykülüğünü kördüğümün Karıstan'ın oğulur butun, dönler butun Karıstan diye. Так, aspıt iki tühümça süydme bir sılga nürba koratıgar bu Respublikanskay государственный бюджетта. Onunla orayın büdjetten varıta kolban bu nürba koratın büdjetin tahatta 300 160 milyon hatta 133
тыгынча 900 hübbe hokkovay katçıkadan ergiyen vardı. Bu hitten Hıçak Respublikanskay Gosvasına büdjetten hette 130 set hette tıgınca 939 tıgınca kelle. Orayon büdjetten ağardas almastan kiret dividendan ona bilgi ulakan alırısı kampanyada sernetten 300 sübbe hette milyon 945 tıgınca kellen ergiydi. Kuarat büdjetten bir hafta bu bandara kıttığında. Onu herge ebi bu Respublika Übün Ministersiyota ıtar kupamediyen proyegina nürbak oratıgar автодром площадкадан обустройстволуга 1,5 milyon kelbite bu manna kuarat 205 tığınca rupputa nehelenetten hep 15 tığınca onunla spostadan 100 tığınca rupputara. Ondan bu Nürbinke Urakka basseyni teriyerge diyen proyekta Respublika büdjetten 1,5 milyon, Kuarat büdjetten 205 tığınca, Nehelenetten 110 tığınca, sponsordan 100 tığınca. Anı İtece Urakka plajda zona обустройствода emniye Respublika büdjetten 1,5 milyon, bu Kuarat büdjetten 205 tığınca, onunla nehlenetten 5 tığınca, onunla sponsordan bu 100 tığınca. Ondan manna kerheler hıtarıttı. Bu nübbak oratıgar orayon büdjetten almazdan kire kaçıktan töhe üp kaçı kelere bu barıta bir nübbabıt orata indiki haldıdıgar soğulay ihe bu skiviyatlar, площадьдар, социальный объекттар, bu технологической, bu техническое присоединение ларга, bu tögürükçü водоснабжение, раз унихиранıttan taharan üle sağılmıdır, anı kuhağın ubut, kanısyonda çeşitliğini sorucuydu tutağına, bu barıta üp kaçı, almaz kaçıtlar. Bilgi, nübbak oratıgar töbdü sıldıdır. Tokpar bu stratejik upravleniyenin almastan kiler üpten. Daha hıçak bılığını hılga bilgi 100 milyondan takkanı nübbak orada salahını ıtardır. Olan mandan bir kazbidini ağa nihidinler beppin, baradın tablitsandan köre olur oğut, Orayon kahvetine bu yüktak çakanda barbutun, bu Orayon deputatlara tığıranlar, bilgi etivinin istenler içinde ıtardır. Kendini bilen yağamaya bilgi kuhagal ubutuna baktırağına, iki septikler belirliftelerinin upravlaşa kampanyaya bu bilgi ulakat sanalar, bu asalizatıska masına lahanlarıgar, bilgi bilgin anı de behu komuyahanga teritoriyaline, regionaline operator bu Orayon ihitten talılıkta gelmi istesattan turostamı bilgin bölü belakka regionaline operator tostularıydı. Manna bilgi Nürboryona teriltete, kirepke taşça kostur, razrez teriltete, olak jaha kaysa ministersinin konkursu köyen, tokpar bilgin Nürboryon'un doktorun, hilditten nehelek, Orayon nehelektere bar bu kıtağına böğü komuyahına kelüyle lil bola. Ondan niye bilgin bilgi bulan namı üle hamdastan. Ittar bakurostları diye. Ittar bakurostları da, конечно, вместе тегер поселением на лехтах. Olgudan baran hokvon sitete bu üp kaçıken mıtara. Bilgin balattan Respublikattan bu nübbak oratıgar büdjetiger 200 üstünce elekelen turar. İyi bıtı bıhtına. Bıyılgı hılga bilgi isu teriltete 5 milyon kurdun tutağının parayın oran biterdiler. Bilgin Orayon itinna bihigat tühümüle hebit üp kaçı bullak bıtına nübbak oratıgar bu ıtırlıkta üleleher onu belediyeş kalır, ahatar, tutar, sterilizasyalır, ulakan pitonluğu tutan baran kim üleleter bilen tutan bihigi baharlıkta bıdır. Kayneten turamın anna ebi etiyekmin nada iti video blokka kadrına hatıbıt ulakan kamsahanlar kalenderler, nübbak yondular. Ola pepe kurduk
аспытсыл аксыняксыз күнүгөр. Өрсылга турулахан, турорсан, республика халықтатын итағаттаран, бәбіт үләбітнен үліләхәнмен, bu республика спорты министерства коллегиятыгар биги 2 тыгынча хүббәһәттә хылга, токсус республика олимпиадата дедер спартакиада манна нюбага болар хитестибиде. Белеген Асия Сергеевич Джалаталыста республика правительственный председатель Тарасенко Андрей Владимирович Хорудак Берлинне хүббәһәттә хылга бу нюбба коратыгар нюбба районугар болар спартакиадага хамыя тереллеригер бу мероприятияларга булан орон туа камнасыйла барыктагы харынден жаалбарды. Нюбба районуктан биги онда хүббәчә диеге турурустубут токпар үләне хамнахы билген боллагына жа өрсылларга нюбалуха жоны хәргәтә турустубут объекттара олоққа кирелләре биги бигәрелләкти. Ол курдук үстігінча кейолорор лекатлишка манеста стадионмут тутута нюбба коратыгар бассейнак көтагар тыгынча квадраты еннак бассейнак физкультурно-оздоровительный комплекс биги универсальный стрелковый тип нюбба коратыгар таханагы чугасатан нехелектер битер быйылгаттан уже спортивный зала күндәдәгә үтө җалага онор йөне бетилләрде бит. Адаптивный спорт көһөптү бәннәрне пеге чаппандага бу кинерган аллар имелитәбен аллар төрүннәргә спортивный комплекс чаппандага хигиттән биге буланлыгы уже проектны смета документация экспертизалар хүләгә киккә хәлләргә биге тутуналыгы чукарга малкарга оны һәргә полностью нюрба кората федеральный хуакыты нәһәлләр кундар бутар баралар центральный улуслар быел баллагына биге бу нюрба антолапка чаппанда нәһәлләр тапсагалар улуслара саллахын саглыкта. Бу барада бу республиканская үк онна район үтән биге колбамы биге үләкә. Оннан манна нюрба кораты республика объектный билдеректер. Аны баланы bir вопростар тураллар күстә вот линията гастаһан вопростара бу 2 быелгы елга 2 кварталга 4 кварталга бу рус лидера Акастан 100 онна 200 белән линия хөптүбәһәр одноцепной күстә вот күлүлә вот линията Мунтатта нюбба кората постанциялар проеге бүтән быйыл. Эйдиттен 2 хүббә үстән тутута халыныкта бу манна республика правительството онна бу рус гидра компания этинне бу компания хигер бу якусенерге кирен турар ол үләтә халыныкта. Хаңа жыл кайта манна стартсап арганны вот сидимнен халая читакален нюбба лугын халатында көсөн барда манна болланы нюрба кампахтен отупестер линияга Якутсенерге бәтин ремонтный программа тыгар бу үләнетилләрдә бу линияга үләне оны һәргә инәгә внутренний 04 линияларга бу компания бәтин ремонтный программасын келдерән тура. Аны гаста һәм вопростарга. Биякетинна Асия Сергеевич баспыт өй 90 хүббәс күнүгә бәтин әтитигә Саханевта газ бит bu bunyaga nakıntan orta tümlede nehliler bunların basatan turan bir yerler olur bu küçük körler o linye tekelahine tekke hıllarga gazifikasyon bakpuruha kamsırgan bir var. Da ondan epidim kurduk bir gel baksatsınlar obyektleri bu 10 yıldan çeşitliğinden turasavut ol kurduk uzaktan bihi 2 tığınca hübbet yetsolga nübba koratıgar hep ton felak ulahan balığıvat 2 kompleks tututun federalny naциональный программа которая дорога хасталын кена онотта Владимир Путин уже баспытсыл бүтәһәгәр дорогая национальный проект үләтә хамнаha түргәтә тәхтәхтен 2 тığınca hübbetки hübbөстөләргә түргәнне каматарга килгәнде. Онна валлана биһиге bu hübbet yetsallıqta tutulmakta
bu bihiga ballığı kes o çarata hübbe üsülga hağılnar bolla bu yılga уже республика бәтүнü büger проекта документациядан уже оңора сағалата онан бихие гиттен улахан балlığı тикки сочаратын кетер. Onu herge dösa nasyonalne проекта келлерен bu Korunoğa bıldırın vрачебна амбулатория килбите. Bulağına var nasyonalne проектка bılgattan kündədağı vрачебна амбулатория tutağına nübbaçağına çeşeskay pun marga bihige bäbit rayonu bilen vрачебна амбулатория tutağına bıyılgı hılga kilepke vрачебна koşeske pun rayonu bilen ondan bihige bu olunni hübbe günüger katılga Feseske koşeske pun oruyonu bilen tutan ülakillere. Onun içinde olan küçte üleler sağlanırlar nasyonalne regionalne proyektlerine. Onu her bulurun federalne ülke bilgi kelbuş gibi horoguleta bu yıl. Bu yıl bulla bilgi Ubayan skolatın üst üst altın mesela skolatın hağılığı уже barıta übak açıda baharılığına bilgin bullağına proyekta sivetna dokumentasiyada уже госэкспертиза берилинне 2 yılından bilgi üst altın mesela Oskolun Yurbak orada geldiler Ubayan'a. Onu herge süz bir mesela Getsat Ubayan mikrorayonu уже проекты света ülete izискательный ülete sağlanar. Onu herge 500 bir onla üst nömerde skola 2 yılga госпрограмма herder otay çok tutullar bolla ondan İtik kılağına skola kide bihigi nübabı koratıgar 2 smenanı bahara kıhtanavut. Onu herge bihigi etten manna bulanlıbıt internat bihigi tekniske lisey bıt internat bu skola bıtıgar liseyge internat bak kuruhan kilden debit. Ulsaları polisi bilgin nübabı koratkene onu göktüğüne asfaltiyere. Ondan ehilgitten Китайча хюлбеюси бетпет сылтан сағаланықта Нюрбак оратыгар полностью водоснабжение хиланы татакар очистной станция bu федеральный региональный проектен барар водотвода Антоновкаға дейекті бұйыл боллағына канализационна чистой станция бастағы чаға үліға керекті тұтута керекті оның білгі тоқ бар бейі бұланна бұтүлілер бит қамнан әреттен бейге үйелі Tağanı bıldırın bihigi 90'lı hübbalta günlüger mana nübbak oratıgır nereye netindiger hübbe hallak ürenli hitinleri bitiger bak orsta kilen torallar olanlardan kaddak ülakam nazbar bıdın bilhinleriyem atan ubayan şkolatın tututun turur butlar onun ekpedim kurduk уже проекта света документацияда уже госэкспертизаға барда bu бастакы ületen bihig апеллиттен быйыл сағалығы рассмотреть вопрос ремонта и укрепления воянской школы где. Балерин у Баяна то школа тыгар утепления это баранту. Так, рассмотреть вопрос ремонта по утеплению кинотеатра Юнион где. Я был аспецилга, был хюбебисилга и тюля капитальный ремонт кибетага. Мен сорудах пердим, был Нюрбакора тыгар кинотеатр, хага кинотеатр тутутун, белеген проекта света документация тыгар уже влияния. Так, ускорить строительство школы номер 3, проекта семейта документация бютте, билием баллана госэкспертизата баратура, он не пятим году, и республиканская государственная программа, и кетылинча вибе үске кирен турар, он там бихиги билиген министерствоны гетта, туту министерствоны гетта, багар быйылгы хылта хагаланарга үлахамны турар. Итинне бен тутар булакына быйыл бихиги 2 школаны үлакеллер бит. Ол курдук 100 dolapta mestelak gündədə, onunla 100 ona bir mestelak çapanlar şkolalar. Так, она была произвести субсидии малоимущим гражданам по оплате интернета. Манна бигилелер де вот бастан туран hütbe 2019 yıllarga Ростелеком компания төлләһәме биге 30 миллион районтан уган hep milyonla proyekt üniversitet Doğuk parını henüz yapımı var, küste, külüler, internet tarafları, içinde bir daha Irak uçakları burada barkatların toru, kırılarda, kırılahan demekleri, çıkalapka, aranastapka, daha kilepke kilen torallar, bilgin ikisi tava, bilgin vallahi Nikolay Vaş bununla çok
Холбиятчым, Ростелеком республикада халаты көтөлләһәттер, билген тарих кыла түндүк, үстән такка тыгынча, оноттан ити бүлү бел акторга баралар, инде хыны. Олихим балланы бигеттен бүлү бел улустарын баһалыктара правительстве каста даны турустубут, огына маран биһи бәбит балар бу багар хатан набы йылга бир поселениене ыламмыт пилотны курдук. Хынаңа релвелетен бу Ростелеком бәтен Ростелеком бәтен прибылен көрөдүк. Расчет орукта. Он herge min horuna бердим экономика управление тигәр билеген механизм порядок балыгына үйрәтәләр. Бу отдельно категория гражданларга тыл ветераннарга, әлбәт оглак ылларга интернет бу тарихын тепчетиүләтигәр районтан төһәннән көмәл хөкүмәт сөбүдән бәрәдәген үйрәтәләр. Так, выделить финансирование со стороны района на решение экологических проблем. Манна город Жалтата заявка надо, конкретно мероприятие, он на төхөр категория дүүлерин бу беректактар. И решить вопрос асфальтирования. Так, откорректировать режим работы движения автобусов во время холодовки. Билигин боллаттан Юрбага üst маршрут yürüyerek yüzben mütelik intervalla bilgi Nübatağı avtobuslar parka уже 2 sınıf oldu. Modernizasyaya bilgin bana parka ağız hana bu transport verdi. Döşse bu yıl 2 garaskot kitap avtobus gelecekti. Ondan bu tarafta bilgin grafiğin Аны валланы билигин де 6 маршрута уңактар. Западная, Комсомольская, тем бөкчөлөт түнен. Аны валланы бу автобустар парка Нюрбакоротыгар билигеттен үләһәрдер. Бу автобустар тохтары остановкалар уңактар, Октябрьскәдәр уңактар, оччагына маршрут кыдьяга бу поселениялар маннан жартанактарына. Того детакка требование бар. В автобусном маршрутах. Так, провести капитальный ремонт здания хирургического отделения. Кабар Меттин, аспыцылга бастагетава капитальный ремонт кеня бу монетизация программы будет на барбыта, быйыл 2 сатава будет. Так, содействовать открытию профильного класса у Баянской школы. Нужно приобрести оборудование, швейные машинки, материалы. Исполнено оборудование, упокомплектован 1 класс, уже барататонюльный. Нет, какие планы на улучшение. Томанна Нюрбийский техникум, манна валлана юрагри, вона наука, министерство территория, бихимат чангелотон, бу министерство территория, татывут, бихи госпрограмма, туросу, пудун, эдда, кимбитен, Устан кәсіптерді техникум дегенен земельный участога Нюрбакоротыгар бар. Білген болатын нәбигі орыйын халтатын өттіктен бұл техникумын бұл производственный административный учебный дейтін оту тұтудың уже министерствоға онына правительство бұл республика правительство берген тұрды. Бұл бандаптан білген пока вопрос кытана голос. Так. Рассмотреть вопрос принятия нормативно-правовых актов по возмещению затрат оплате интернета во время дистанционного обучения. Таманна уяраханосы, дебарына bizim көрдік, тариф түйереген үлелектақ біттен, олғынан баран бейге қолавара бұлырыңы ғылға, үллері ғылға, үйбі ғылға, бәбіт район бюджеттіттен, әлбі қолақ, қырады қоттағылары оларығар, ноутбуклағыңа, оннан бұл возмещенияға этики биде дағанаттан хитерекендікілі бар батаға. Оннан білігін, хип білігін, бұл манна дистанционно обученияға үйеренелерігер интернет daha загрузкаланан ден, онна пока білігін қатырағына хуақ. Так, провести работы по организации стационарного лагеря отдыха для детей. Отоманна Крахмалга спортивная база, республиканская бокса школа тенкенен, республика
халалтата бияка безразлично орыгы берен турар. Бу бигидини полностью круглогодичный образовательный культурный центр урокта кутмандатон былырын онылрахыл үпкатчы көрүллән баран сибетон оллан баран пандемия болан биги үбө качын устан туран. Нотта ситуация шөй боллана биги тилебитин хөргүтөкпүт булаңга тиба. Так, возобновить школьные проездные. Тон үбалтан карта школьника дем бар. Оно только работает, билеген пандемия время ого соны үбернелер. Олихим автобуска тон билегенлер бар. Огынан баран оголар билеген келер ороллар. Олихим табы картуллар бар. Рассмотреть вопрос единовременной выплаты с районного бюджета гражданам категории дети войны. Бу хүббе бир заявление хурбыки хака материальный көмек берді бит. Ол хиттен уадитки бетеренге, тыл бетеренге, бу элбак квартиралак диаголары бетеренге агыс кияка бу баста группалак инвалидтерге онда боллагана бу дети войны ден категориялар жону бейбылырыңаттан капитальный ремонт категория текилдерен турат. Онон юббак оратыгар бу төһөки тухаммытын бу материалны көмөнөн бу тыл ветерандар инвалидтер мен билген дашында аган берия. Так, решить вопрос подключения линии электроэнергии на участке, выделенных по программе дальневосточной карты. Бу битеца все микрорайоны ити быгарылан тур. Деманна этих тустаппын бесыллағыта жон сәргеде дальневосточной гектарынан сирбеа өлүскеле хәріл бұттары. Бу мартыйынан дальневосточной гектар бесыллары бүтер таварыз. Жиелерге тоқтан ухайбаларыр освою проектлер бедағжонлар или тоннерөллер әпті. Или дальше кадастры стоимағананда әлбақ налог төлөнөкті. Олин бәтін бір еметер болат болбат bu ulağan ağzı ılıqları denil bu dönlerge uyarıqan bulun söp onundan nehelekterge diyen nehelek haltatın gitti. Hili gitti sığın hakemete gitti hübele yakıtın da tuğ kaydakına gittin hübele yakıtın. Установить золоулавливать котельная матинка. Благодарение Говжакага ремонтна программатынан матинкага котельнага она новая один деньга bu циклон золоулавливать bu тоқтарын насостарын турдулар 14 устуканы. Казбиди котельнага хеттели устуканы индик турарана таглиба пуруху улнулар. На благодарение мне Нюрбакоратын поселение бәті полномочен бахарыба просто кимпиттере. Он не решить вопрос открытия филиала аптеки сахафармации микрорайону Баянды. Бихиги вала балырын орыян халалтата бу республиканы геттагашатан мен государственной тахыннак сахафармация аптека геттагашатан мен мамадилейтін алан турагу. Білген бала Нюрбакоратын өлелер, хөнтерге оны нехелектерге bu bilgi medinske учреждения bütünlüğü evi atılır. O günden bana bileyim markerovka diye kidde. Federalne hakkından kazbidiye markerovkalanan tevgere katlarını gösterecek. O günden bana balığa halaltata bu markerovkanı bu ara baruduvanya kasra paratılan tokpan helilla bunlar mutabiyaka olunyu o tututtan ülelektarlar. Убаянга микрорайонга менять бедем, бо Нюрбакората манадярта нехта. Так, решили вопрос своевременного вывоза твердокоммунальных отходов. Белкомуяна. Бу бияка ООО Минницкий ден миннетерлитета бу аргаңы бүлі-бүлі қорыйынларға хоғытық региональный оператората нахамет тоқты үлелі Сыгыха кенигитте доғордан бөлі хата. Ол ентон биги олор жақ министерстводан туростамыт қазбиди улуска бәта хоқерней туақ бар болуқтақты. Оператор конкурс итылдан турар бияқа барын әппеден қордық Кировская угольна разрез бұл конкурса кыттан Нюрбор районын региональный операторы болды. Ол Нюрбак оратын беғын білеген район тәліттәті қомыер болды.
уже хаңа тутус буттара бу нюбакорота кенияка точкаларын туттар икки тыгынча хүббү султан тыгын электерин бу бөхторун эмие комуяханнан бу тарихта полностью лехта билин тарих комиссияны боладжар билин ата бу терилте губ жыкыка олар жакасы миссиясата гитар конкурсу бар бу конкурса кыттады. Так, партизанская идет. Весной и осенью из-за грязи. Манна частичная бомбар быт партизанская га, буковка канава вдоль улицы 9 выравнивание дорожного покрытия. Установить тротуары на мосту речки Нюрбинка. Юрбалла кабиги на моста туда турабыт. Он оттон уже тротуары пешеходтарга оголлан турат. Оборудовать мусорные точки микрорайона Баянде в районе Медгородка и Дальнего Баяна только по 3-4 бака. Не огорожены, весь мусор во все стороны разбросан. Мусорные точки установлены в микрорайоне Баян и районе Медгородка согласно Санпин. Огорожены, забетонированы снизу, имеется специальное ограждение вокруг контейнеров. Так, выявить хозяев заброшенных домов по улице Баяна. Смотрели вопрос передачи бесхозяйственных участков нуждаемся гражданам. В настоящий момент администрация города Нюрба ведет работу по выявлению бесхозных земельных участков в соответствии с приказом Минэкономики по всей территории муниципального образования города Нюрба. Решить вопрос подключения водопровода в микрорайоне Баян. Подключение водопровода к Дальнему Баян на этот год. Вопрос поселения жителей, проживающих по адресу Энергетик 10. Бу Энергетик он детен Олоктоктора Хюбекки быйылғы этапка кирилен турар. Заявка Хюбек 2 жылга көмүскенмите. Онна бигер битилимите. Онна эхир 2 тыгынча Хюбек 3 жылга бахага жега көйөктактар. Быйылғы тутан жерлер тутуда халана. Принять меры по работе управляющей компании. Бо улица Пионерская, замерзает канализация, протекает под домом, крыша протекает. Когда квартира, где крыша-то, бо Пионерская, хеттон бир. Манна укасите, манна кристалл, үлхеттеринен, ремонт бардаден информация бар. Хинтятка, 2000 хүбе сылга укасите, бо заклейка, заклепка, тугугар харайган үләгіп бұттар. Біліңгі бір емеға канализацияға ремонт барбыт, бо гирееші кабелен дугар, сопутствующий трубопровод алата спутник туран бұттар. Кабелен дугар спутник туран беті үттегіттер. Так оны дейнетен туран бігіге улуска әлбәк муниципальная тусталла программалы үлелейлер. Ол күрді басатан туран ұярақан бұл олыққа ситуация кейбіл жоңға ден материалны көмі берелі. Хылайы. Бұл аспыт сылға нүбба қоратын олықтақтыра 133 ки туған бұд. Бұл қатшынна. Бұл маңна минималная 30 тыгын чадылы материалны көмі берелі. Оны әрге онкологический ғырлар жонлар бұл әмтені көндірі бараларығар мен үп қатшы тұспасты дейінні көрігіт уже 100 жыл бұл болына. Нүбба қоратын олықтақтыра Хюбет Оуский тухамыз мана. Оны әрге бейді материнский нюрбецкий капиталды. Төрдіс онына әлбәқ оғылан бұтылға Нюрбар үйона бұл 100 тыгынчалақ сертификат тұттара бұд. Бұл уже бұйыл 100 жыл бұд болар. Бұлырыңы ғылға Нюрба қоратын ғыллара Хюбе 5 ғыл 100 тыгынчаны тухамыз. Так, Хюбе ғылға ототикке болланы бұлырын Хюбе 5 ағаябыд. Так, аны бәбігі бұл әпепі көрдік чағанан жияға оларыр аварийнай тұруқтақ жоңғы әргеға бұл бігі дәне восток борыйона. Бұл оланы бігі муниципальный программа бұд
абсолютно кайылак болла. Bu şüphe sosyal proyekten Respublikaga hüdbe bir yılga nübba kuratın oluk doktora hüdbe bir ki tuhandı. 12 tıl betirene ağız bastırı gruppalar hüdbeli bir hediye olukta barıta kolban üst bölüyen ağız süstüğünce vardı. Bu nübba kuratın dönü hareketi. Anı vallahına barıta 4 yıl iyigen bu nübba kuratın oluk doktora adiyene kategorilasyonlar bu 19 kişi tuhan. Bu önünde. Anı vallahına bu balarga ebi itibarını epitim kurduk. Döste dapal niteline üretige onunla balığına parayatama orga horudak vardı. Bileyim valla straytenle materyalına ha hınatan ha hüddete tavasta. Bileyim vallahına kolavara bir kup urut 12 tığınca olur vallahına bileyim hüdbe altta hüdbe hette tığınca olur. Yok ki limonlar dağını, cetutları dağını naha ırakatları göster. Olihim vallahına straytenle upravlenya horudak barda расчет, размер, beredek onda kaddak formandan bu eder yolga kömül habitten cetutları pela materyalları var. Onu bir higaton eder yolu çordon sahanın. Ciginden 35 hastiyen eder yol bir higaballağına nürboriyonu bütçetten bir yere bulanmıd. Çordon hahıllı bud eder yollar diye. Onunla elbek oğlu bu cetutları var, elimonları var. Pela materyalga kanlı gara bölüğünü çekçelerge paradak doğurun. Onunla bir oruyonga hoğutak yerler, hoğutak ağlar kaçır elmiye bağlar. Balargatla federalne onunla respublikanskay bu materyalini kömü, aras programını kömü tuhanallar. Onu tahanan oruyon tutsalla programatı denmeye bu kategorilarca kömülüğün diye noktan bu Anne Mihailovna horudak barıdır. Onun itibarını eten hartıqtın kurduk horudak barda ekonomika upravliyetiler, internet, bu tarifar, adiyene kategoriya oluk doktor budur, onunla körüldü. Tabi onunla tahamayı garakat bu prospupar bihigi ton 100 yıl bud. Bu kategoriya ulakamlık targanan elbek zommutu Kimlerden bu durumlara çölüvet tüherenlerine, rehabilitasyon paralarına da belli ras государственной kömü государственной programları iler. Onlar bir higi boruyona bir higi bir bu oruyondan kindemet oruyon mallardan götühübelehen ulhamlık edibut ıgarakamlık harınlık canı çölüvet tüherenlerine grupta bu rehabilitasyon paralarına sahip olmak kurultay bu tölögünlerin tölöğün ıtarga bularını hıcamıt manna üle hağlamna ondan körüyük büt Kislovodskaya bulun söp Podmoskovya ondan Hakaherin bu körüyük tüheler sanatoriyalarına ondan bir hastanı grupa ıtar bulandığı da zamanla emi horudak elinde aspıt sılga oruyonu diyen hal baktık Vot barita belirtenle okurduk oruyonu dünen 210 o tarafı oldu. Onu hitten üst gördün ühe bulan bıgıtından diyen informasya verenler avari neye bolla konserttedir. Nübbak uğratıgar hamayen baktık tavuğun ikkite planlama yaraksı bolla harıtta avari ney uğam barıta 100 ikkite nübbak uğratıgar aspıt kılga vot para. Onu ki bu problemanı ustada bin barını hiyatan turabın kanlık bu üle bardağına bu problemi hulları yaptı. Pavyeskattan. O kurduk, hepinin kurduk. Hüsonla, küçta, günlük ot linyata WhatsApp'nay proyekte sveta dokutta seta bu hıl tördüz kvartaları tümükteler. Ondan ikkitince Hübey Sultan правительство ona yakusaniyerga üpkatçı bulan tahtar. İte basta kıta. İki hevallah nübba habbak linya 35 linya epidem kudu yakusaniyerga metin remontay programatör killeren turar. İhidagi vlutrenay 04 linyalarga bilgin res
Bu Eligoda programı bıhıttan uluska ulakan ürenliği tahtır. Ondan bu vопростар baharınlaklarına uğur barıda kelite, pastansiyonu ulartahan vопростар bile bardağına toktu. Ondan tümükler tuvaktı. Tabastatan turan bulanlanan ülelekte. Ton yükkaççı kahan bağıra tidde. O günden baran bileyim bir higi indiki diğer ellakbit. Toga dedakka Alrosa kampanyana gitti bir hesap sahnay nadiyozda partiyon bu da. Bu aspı nediyelaga min illi battatı. Beğenmet tüyütten Alrosa kampanyana gitti örsüllerge satsahne ekonomiskay bu haydiga höbelenge iki tihitçe hübbetki, hübbeyüz, hübbet düet ona kekkehallarga uhatar hıllak tuhadna sagala şeyli libi bugün aspı nediyelaga min battadım. Milletten Moskva korakka головныйга барда, онна баттаха уже бассакы транс бихикета хектарпит, онна официальный чаха бихиги Сергей Сергеевич Ноктун, Москва коротка или Буднюрба коротка или Миннига дополнительно батта хектарпит. Onun Nürbalı Egaddelibin bihigi döste tögül bu ulakan miravoy kampanyanı gitti, örseler olan bu bıhıdından kampanya şüyüldük var İstavya tağına bulavut. Onu her getirin kurduk iki tihince hette hılgadılı. Bilgili babut rayonlar ulakan tutula kalatı oldu. Ulakan kamsahında. Onlar da bilgili bir hüyleli hücce halaltta üyeler nitillerçilere, tokpar halayatçılar, deputatlar bu belen olur. Geler sılga bilgi hağlabı tülevitin hette aktük, müteren, siteren, nürbanı iki tihince hübbe hette hılgadılı. Bu oda tostularından Respublika Narodlar Strategiyadan doksu sorunların üsüve terahinde üddü küyüyle ıtar gebelenmiş. Onun istivkiter maktal bilim vaproslarga onunla etinlige kiri. Ondan bu yıl gıhıl beygir toku davıpıt iki tığınca hübbek gıhıl tuğsalından bellere bitti. Elbaksu bilehi kenditten bihigi Nürbar yollugar Norvat inisiativatın olukta kendine hılına bildirdi. Respublika İldarxana Respublikaga iyi sılın bildirdi. Respublika bu yıl jubileyden tarafından avtonomiya ılımı put 100 yıla Rusya'ga nemaçalayla kultura hılan bildiren turar bir bu prezidentine. Bu ulakan tarafından Nürbolu Huncama herkete Olihan Nürbak ortalıkta oktada bari bir iki yıldır kıttık takpıt. John inisiativata diyen tuğuy genel bakya hıytar, onu da min baharam verir. Bastatan turan bu kazbiydi diye gergen ığıl, общественный tümsü, kulubuna interehiden kuluptar, bildilen canlar, samazayet eder, fermerder, Hristiyan kahastılar, urbaniyet ideyaların oluka kendine sıl. Manna bilgi ulus ötütten çok köme var bulukta. Var bulukta konsultativna metodическая köme. Bu proyekt ideya avtarı gütte ekspertler gruppalar ülelehen. Kini bu ideyaların proyektlerin oluka kendileriyle kimler kolun yankardan bir ektartlar. Onunla bu proyektleri ideya oluka kendileriyle bilgi oraya bütçeleri üp kaçı oldu. Ana vallahi bir mekanizma tostular idi. Нелегально коротко halkından bu şuradan barbat. Напрямую bu ideya, bu автор, bu proyekt авторыгар bu ideyanın proyekt okenleriye напрямую kiniye haberler. Gram bıhıtından ili bu hamdikarak bu süperler programlarının onu vallahi oluncu 15 günlükten oraya ekspertler grubu terinden durar. Ol barın helekterge Nürbak ortaga proyektar ideyalar dönü gitti olarak hübele hektara. Kini ideyeden oku killerin çöpçüleri hektara. Bu hübbet kihil Norvat inisiativata olukka kilerge orayontan kuratarından Nikolay Avaş Kurnasov finansara, ekonomika, investisiya holbiyatçım operatorlarından bu kurbanitleri hür kıntır, nügâde halıyer sentra Onunla upravleniyadan, onunla tuğak var departamentler, TKS'da, kultura, narod,
творчествотын департаментна, üyelik управлениета, спорт, культура бары халаларын bu kəlitelere barımanla kıttığıqtara. Onun bağırıyorum ete küske ideyatın, proyektın, mamanlar materyaller bu bakka интеллектуальный проекттары эмек олыққа келдері әңге патриотическая ити вопростары даже методическое объединениялар керектерінсі. Осколаттан метод объединениялар, культуралаттан, эбейлер клубталыттан, эдер үтчәк түксүйлеріттен бастығы проекттар жолыққа керенерелер. Bu Madriya Россия Batı filialın bihi yerler tümsüleri уже parayı kağılatılar. O parayı yapıp bu sodaru olukka kiriyağa nottan nehlenyağa bilhinler yapıp. Olan barıgıtılar etenge bulunu Beatı Karistan'ın Biliyattan video blog göndürüp. Ketince Sübekki Sıl Yılbak Oruyular Nurot Kavlayahinin sılından dillerinde. Oluz derimiz kavanla saldığı sayılar, dinlekiler, canı kırçıktılar, soruklar ümüdü nasıl cıvıt sanaların olafak illere, cekergenle, nehrekke, sananı, sonunu pillere kırta, bıharını dekkacak. Ol kurduk çağını ki, ılav, tümsü, beyni cırtah moru, Joğuz cılanı urbaniyet bıhıtından teriyi, tuz olarak silger keskiller terehini olafak illeriyle kullanar. Manı tahınan materyaline ere örütün bolbakka, öy sanat ümüdün, saydıydın killerer, çoğulayınlar, tereyinler, emniye bolğondağa kılırlar. Key sevgili var, bir de gılaktır bıtıktan keyifli çoğulayınlar, proyektler, oraya tahıngar terellibit kamıyığa keyden, tostağ keyini, tümsüğünü kıtarı, siley kepseden, jüllühen, kanlık solunan barın söbün, ondan kamıyığını az tağına teygardılı, tostağ salalarından arılganan barara olakka tiyelen. Bu kamsağın oraya umut ağa bakılır, Alexey Mikhailovich Innokenteyev bırakçı kıttığıyla olara emiye eldağı eder, tahımın az takarız ürdeter. Vastavılla bir duygular tapıp, Üdü sağlarına kıttın, sonunu cömma derdin, beygat kolunun, cekergenlik, çöl, kığınar bolargar, doyduğut saydıdıgar, barı bilge, olup kayın. Yükkedir. Убастабыла Алексей Михайлович отчеттур муньях кыттылахтара вопростарга этилерге киребит. Инстаграм оны зум нөмү ытыла турар онлайн муньях киребит вопростары ихтинеребит. Никифор Николаев ыйтар. Дорабылырым үт харчыта кемде түһелик. 2-19 сүрбе сыллаабыт каан түһели. Так, идемне, ким манна, Техас департаментчита Иван Васильевич Егоров бар. Ти 19 сүрбе сыллаап үт качыта баты баһарлан тура. Билеген кахат тиер батын баһаран беректере, оттон оннук того ес кәбите не баһаран бер, Улбан баһалайбыз. Того оннук кәбите. Онон ити 19 оны сүрбе сыллаап стадионларга качы барыта баһарлан тура. Дорогоlarım, ilk kaçın dönen kaçır vakattan ikinci toşkunlar bilmar ekritimiye müskevtiye hediyem tabu kelbisus diyene siya kaltı tutan takam tura bu varda ekranlar bu YouTube'dan hocamlar daşları bıraktıkları beğendin kayısını diyorlar takam diyorlar diye bilgiler oluyor. Oleh untuk di kemenin bile bakta rahatta juga tiketnya juga banyak kebijakan yang laku sejak kemarin jadi kemenin di market tercipta di kata kawan-kawan Tuhan tanya kalau untuk benar kerja वो ये जो बता रहे हैं ना उनको दूसरा वाला सिस्टम में कागज जो कर yang dan bukan dapat itu pasta pada itu okor jadi di mana pernah untuk sebagai Нада, он определил соглашение либо Орионы Каттан Тошни Багра Дюхерстилять, и ему на трехстороннее соглашение уступут, и все, Орион, Тошни Багра, он на 50 кеннере. Он ордук таны, он ебаттан, данный витам батаны ламарамы, не электрнен, буквально там табылыннана, он него бешкет такачылы, выдак каттанавет. Одан как перспектива на дикотен чуйка
Anıgındağı yerden bu subsidiya kaçtı, üyüt kaçtığından takılarken altayga kılınis bular üyüt onurar geledi bulunmadı. O yine meyeti kaçtın tutamadıktan doktorlar daşta kıyında tekdebetan. Vakatçı demeye oğlum 15 minut rakamdan bu bulada kooperatif ve yestaz daştırga üyüt kaçtı diyene. Balığı ikkis korkuha tutullar do. Ti mehanaba koyutan kilbik ulu min bahseden durabın balığa balnişe kopolis iki soçarıta diyen ulakan baragay tutu tüytanar tığınca kvadrat yennek itinne hastağına dilinyalar hıtar hidde iki barıta olsa hummata hette üstten takka milyon summalak bu hübbet bir sılga federalne doruga karısta bu programata kilen turbuta Alternatiften iti Vladimir Putin aspıksıl mütehak iktidarlar ulakan mınyak omoron bu Doroga nasyonalne proyekt çeçinden baran üyeler tüketici tahtar diyen hüdbe sılga dolotoy kanan tahtaktan horudak birte hüdbe bu yılgı hılga bihigi bu ballığı soça kata panikasıyla kavuşursa setahan oğullar bolla bu tutuda iki deyince hüdbe sultan sağlanır. Автобус сылжар улусатын Стрижевской убаян улусалара кахан асфальналары. Так, Стрижевский он. Убаян улусалары дебиттер. İçinde tabastan bihigi bu nübba korat tımır ulusaların. Bayılgı hılga mançarı ulusa asfalyanakta polностью onunla kim iti Nikolay Petrovich Kudryashov aeroporttan barar iti Anton Oktyabrskaya nehirlik bölgene mikroyolda barar energetik участок asfalyanar onunla iti ol aeroport soluttan federalni takahını kolba hoktak onu da kekkahallarga bihi bulan bıhıtna barıktak oje takka bihiyakan yubaryon var bebit asfaltı ve zavuttak bıtavarızdı. Bılırınattan bihi nehirlik ulusalarına salyana hağlatı. O kurdu bılırın bihigi hanga teknolojinden hüle ulusatan salyatı bu yıl epidemde deniyor bakor dikki ulusata salyanar. Onu her gan dolapka ulusata salyanar. Çanda ulusata bu yıl salyanar. Keler sıllarga bu Carhan, Mar, Kanalas üyedey ulusalara salyadıktaktır. Manna bihigi Respublika Transman Ministersvatın Dorožda xodadıktan büyüğün bırığın übülehevlerge bu Turosamın höbülenmeti dıllılar. Onun bollağına ikini hedeklerge asfalyanar üleler Aŋaara Respublika bütçetinden Dorožda xodadıktan keler bollar. Mana bollardan Transman Ministri Vladimir Mikhailovich Şipse Onunla bu ıy büteheger epidemiolojik situasiya etenge bollağına köy Transman'ın Volkası Ministersizlik kolleginin bağırı bulur. Болосаттары скилердері тоғыр растапакытай далыр харнан бүрлесталар. İti nübba koratın cahaltatın polnomoçeta kini skilerdері parkaları künyokta nihayetta. Мегажирской улусы центральное отопление быйыл кирер до. Так, manna basadan duran bir gün hordak verdim. Alexey Andreevich Nübba rayonu var. Var bulukta. Municipalne programma onun diye. Nübba korata Erebol Bakka, Topan Helena kullan bitiler Johnson'ga titi vaproslarga programma. Ehilgitten tokman vaproslar rata oluyor tahma kadar bulurlar. Onu hem bilgin bunlar bilgi схема теплоснабжения, схема водоснабжения, olan aktualizasyonlarga barıtıgar üledik sağalan getirir. Bilgi dinle körevür ulakan kıntalak kötülenler nübba korakka üstlükle bağlı. Onu hem bunlar bilgin gurşıkıha halattatın gitti bilgi içinde kimilahta gülhemmid. Bu gurşıkıha kötülenler boştastıra kömüldür bollağına bu bilgi ülelerge bu İngiliz programı ülelerge bulananlardır. Onun bilgin çok çöğetel kıhım soğuk ne bilgin baka nübbatağı filial Gubzığı halaya çıta Alexey Sebastian kadar var onun dertin hanatın dinle ettiğin söz.
Он примерно там было совсем планно, через программу материал был программу окудук боллана ора тупатын было медастрна уян кепсити боллана и хатадын и примерно дәвит Карлан Беллин Хедек. Спасибо. Зум чатныгы Раиса Ыйтар. Степана Васильева Алтон-Тет Хахан Сноска Барары. Экинектон строительное управление Халтатыгар или Нюбакоротан Халтатыгтан или был комитет имущественных отношений. Снос просто он накинет биги володение сностун жеңер битин үпкачы көрөктак бит, ондан конкурс барыктак, ол конкурстун бүгүнөн кыйбыт тәрилтә эти бырагылыбыт аварийный туруктар жерлери хаңа жыягын көспөк болактарга сногун онду барыктак. Маслозавод району Гарсайыңы водопровод кирен сөп дос, кважинаттан. Тени Нюбакоротан Халтатыгар ыйттынар, буландарыга. Гаврил Кириллин Ыйтар. Советский улуста Хахан Асфалянары. Так, Советская улуса был Минтранс транспортный холкайсы министерственный дорожный фондаттан Нюрбакораты 30 миллион көрілі біті, 2 жылға көлі бұйылғынан түміктен ектағады, оттан Нюрбакората иннен бұйылғы ғылттан үлетер сағылықта. Эргежелері көтірен баран onun раставакка бараған кебелер. Оны қаған чағаяғады. Убаяңға Мельгородовка тақсыға. Так, Макар Семенович Семенов, пар строительное управление Галачита, где вопроска мы гады не берем. Аварийный детство на самом того. Он на самом переселение делерин, он коротко территорию 5 бар. Geliriz sınıflarını orak administrasyon edecekler. O rayonnağı balı hevlete toğu butarda. Meniketinice sürbe bir sılaqa medcentrga kördüren gelbipinen выписка var invalidnespin ulardır tuğuna suruktaq kelbitim. O tüyün 2 günütten baharlı vakı sılcar. Итинник вопростан бакты киреллер. Инсаккана хал бак туака эти кирер, оттон Наталья Николаевна, инна бахарны бериңер. Район главный враус. Наталья Николаевна. Күнді очоттур мұнyaqa Zoom нөме кирен олар кытылақтарға бағалыста вопростар гытын берен қытын сөп. Микрофон гытын қолбонан, видеотын қолбонан, бәғат етіктер гытын, әтилер гытын, әтин қытын сөп. Zoom нөме қолбонан олар. Наталья Николаевна калдері болды. Доғылы. Тан білгені те вопроска бейеға еқпіт, білі Наталья Николаевна қолбонауына әппеттеға. Instagram, Zoom, chat nöme етіктер тоқтатулар, onun бағалы видеонан қолбонан олар кыттатчылар бәғат етіктер гытын, әтилер гытын күлді бит. Мега ите ол батан әки бар. Эйлер да. İstebit, aha. Эйлер. Хорошо. У вас там Алексей Михайлович, Аман Нурачева, Бенде коллегалар. Үтебіне. Бұл үтебіқтен кәнеке жылға осы әлді олаған нарайды тұлар бір бұттырақын барғын үйетті. Еңгіштері, өскеді, өлімде болған, үтебеге бешікте емесілі бас болалып, тұтылда не тұтылда кешілдеді, тұрықтатын кәдәбіт, ғашыбай. Главное проекта смерти документацияда федеральной государственной экспертизы параметрика агадевления. Константин Ушанович параметрика положения экспертизы структуры термина. Она была
bana bütün konularına bir de tutuğu bozuk, o tutuğun şüpheli üstünde de keşfekte şüpheli yılda sağlık bu konuda geldi. İçine alış. Onu bana hanabı getirdik. Ondan ileri olan dost gibi. Bu saat müşkülasını beden şüpheli yılda öğretin bir şey gibi bitirelim. Rahatsız öteden geldi. Все, спасибо. Так, Ким Макарсевич, экспертиза, госэкспертиза вот это, без однаково госпрограмма үс жылга бары бүбеккеге камнатакак такпыт токту. Экспертиза bu январь полностью выпуск. Федеральная программа Кирилли, федеральная программа формирована. Билигендеги федеральная программа маркетинг формирована. Dengan orang lebih kosek eksperimen sepeda tapi kita jadi besok kira-kira dengan nanti kita jadi besok kira kata tane federasi program bu ya jadi dengan latane dipindan itu kebirinan orang tua jalan naik ke oleh nabi. Так, ну, Петр Петрович. Программа kita untuk Так, Петр Петрович. Мен берет абин. Эн бәгыт оройон үбүнен алып келип тагылы турун дергенан да. Ондук адаммат лучше федеральныйга кирин отойордук. Госэкспертиза нас бүтүчүгай бу республикаттан федеральный госпрограмма кирин отойчугай. Манна биги бирде дулак бут кушкүнүн эге скола выпускнига бәтнем дүлләһәдә Петр Иванович Кушкудин. Он там Алевтина Петровна Тина, министерство постоянно контакт колорор, был Павел Павлович Калачанов, туту министр куратор билеген, ото эме 100-500 бионна сколына бары республика алда да бары билек болду. Онан главный бихе бартын хитепти депти. Онан федеральный үбе сразу келен тутуда алтын аяк кете хеккайын төһөлө кадеслик били депти. Онан главное барта оңоллон олокко кийде да начас тутулан кирияга. Депти. Атан биги бу алмастан кире программанын же экспертизада хана быйыл бүтер итеппе күндүк 306 местелер убаян школа сагылды. Районы бүдөн бастан онтон региональный, федеральный возмещение кира бек бут. Кемдеги бәбит качы бутун уган бараммыт төттөрө отырлар күндүк. Онтон 500 бионна госпрограмма кирады. Олёда камнатымы канада. Билен үргүп болак. 16 жыллакы касылага мен тутуллага та туттар батактар ол күндүк болам. Оны да тыттарман госпрограмма кырытты. Сеп айтатым. Инстаграм системнеме кирбит этиктерге киребит. Тога кескил детсатыла кирде. Аны саа сети детсат масына кирбет турда. Детсатка дери хахан асфаль оңоллой. Икенне том булар не пут том билген не бакоратын жаалтатын навчуттукта кине петтеге бәсне буланнак тухукту ясаллага деп. Онтан бихи түрдө көрөк бетеллер. Ки у хонор бахине булукта ди көдөлүктөр онтон мин хана бар хамай элбак огой нәдер. Оны те бапур өйрөтөк күн бакорады деп үбеле якпит токте буланнак турду. Сиркер дөхпін бағарабын центрга рендага берехатын сөп дойен ыйдык бар. Туох нанатыгар, туох туссугаллах барна нюббакоратын егер оройон хире бар, уна нюббакоратын жалтатын билек болмамасы хитетте. Онон или кора жалтатыгар, или бу байы долу хелгитте сыгына комитетка. Добрый день. Реестр ветхого и аварийного жилья в городе Нюрбан на какие этапы? Какие дома подпадают? Почему информации нет? Ну, это спасибо за вопрос. Информация вообще прозрачная. Я вот даю задание Макару Семеновичу, начальнику строительного управления и главе города Нюрба. Давайте выведите вот этот, вывести надо список в районную газету для общего обозрения. Все население просит да просит. Вот давайте, это же должна быть прозрачный список.
кто, когда, какой дом должен переселяться по федеральной программе. Так что давайте, вот редактор районной газеты здесь, Ларисе Кимовне даем задание, чтобы она вот, вывела список переселяемых жильцов. Zoom чатныгы эти килде. Алексей Михайловичка улахан барга макталбын тердехпин багарбын. Туох бар иелер аттырыттан. Бу элбе хоолак иелерге көмөң орор михин. Маннык көмө ханна да соох. Бу бихияха нүр багара. Онны эдер ичаттары саңа хардыларгар үйрәхтәнелләргәр өйүргүтүгәр көмәләргүтүгәр. Маннык үйнә сайда турун нүр багыт. Ольга Григорьева. Спасибо. Күндү Zoom платформаның муньякка чотур муньяка кыттачылар бахалыста этилергитин ыйтыларгытын күтебит. Учебный Алексей Михайлович, Алексей Михайлович. Илья? Ага. Bu bildiğin güçler ile paralar bildiğine dencet düzler. Tuvaktı yakın bu bayan ettiler iti oskolu tutuda alanlara onunla hissat tutuda alanlara bu yukarıdan alanlara dencet böyle ki bir karışıklıklar hatta bir sistem doğrusu tutağına rahatlanan gibi bile takkara derken ürünler son burada. Onun yerine hissat долго делать методы tutulduğunda emeğe düşüyor bazı bu bayanat üstte kadar ediyorsun bazı. Ondan biri de ama bir gayet iyileri bir olan konkursu ahanlık İsyan'ın kamadına İsyan'ın da Spartakiya'dan Respublika'da Spartakiya'da manlanıyor bu olarak iyi Ugastaklı'da derken işte bir şey oldu onu dedikten üniversite elbette tutuda baralara yani kültürler enne elbette bilmişlerdi bunlarla mutluların Alexey'in çalışkenler enne baralara bir derken ürünler bir gidinler bana bir kültürleri yakın onun bir tüketimi onun işte yüzüçler Daniel tuğkene tutulara proyektlere ağlara emin bir yapar ihtiline onun ihtiline tuğkene yapım var. İki sosyal kültürüne kadar onlar vardı oynuyorlar. Kendilerine bir yakabilir bir prospekt bolar burası bu spesialistler bu bolar onun ihtiline bu Alexey Mihайлович bilip bir programlar eti burası da bir milyonlar bir haberlerin adın acil veya işlerin akademiye dahillerinde onu bu bilginin bir hikmet baga arıyor diye çıkıp bak gerçekte emekli var istemin böyle onun bilgin acil programından bir hikmet burası bu manada zikrettiğinden de kanalımın programından da Untuk basta kirilandan biaya ada spesialis visual programandan здравоохранения генин эттен отдельно манна биги просто бутылар манна уля бихалер просто бутылар уля бихалернага на медицинсменту доктор программандан он киген парлагана бар бу бига оборудование такая но бига бигинети узко специалистер бит специалистер бит не просто Dengan dia person betul bukan di nyumpat betul dia spesialis di bawah itu bagian. Jadi segi berpeluang dia bukan berikan berikan sudah 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 berbetul amai sudah membuat kerja seperti korput aspal itu betul nangara halal mutawon na egi Пишет, куда-то что у нас внутри, подряд чекают, ляжет, это и кабинетке били, мы не ставим, тут он или вот эти просто будет на кухне феврале, она или более так, там потом подряд чекают для расторжения, на бабке была хана, телета на Москва, рост транспортизации нет, и не севера заказчик,
Ылдан Ространсмодернизациядан Москва бар элитте ылла. Ол онны биги Госдума депутаттарының тоқты мехиннен үштақан провнада болды бағылар, потому что бұл үйін өлеқмекені бұзанна тоқты ұстықтар қорқытуда, антамы бұл мехиннен үшті депутаттарын өлең өлеқмек болдың қоласатының бардың оңырдылар. Ол оңырдықтара бұл білеген үлдәң три дополнительных пускайттан рейстер оңырдың ondan bir dört basaklarına elbette bu köyün gibi orta milyonlara bir hani bu rekonstrüksiyondan tiversten hani hep böyle kullanılan mutları onu bir rekonstrüksiyon bir orta ulakar kontrol budun ne ulakar kollar bir orta direkt kontrolü şey toplu Moskova'ya onun депутаттарынан да туылды бахан контроль калар бүтүлөр улакка биле токтоо курдук, потому что подрядчик уларыгар да просто тоолор болду анан токтоо калда курдук инегена деген бияка биёю мутес просто нет такелдер токтотелдер ненен не бахан не движение так триггер не эрелдах битет этих бар. Все, мақтал Иван Акимович, бағиба. Урон хәтта вопроста бетті. Бинаттон бұл бияқа Урон Борис Николаевич Лихитана, Попул Лихитана, Нюрбийский доктор денүләбді. Хәтта, онда бір ел улатыңыра үләтә деп бұд. Отчетағы халалты хәтта бұл туғы ұлан Нюрбийский доктор денүләбді хәтті бұд әбет. Онда бігі бүкәндеке бұл земский доктор денкен қалтау денүләті хәден тоқтыты хәтті бұд білген. Эти потребность бар было то бьюер это говорю пит от хепкадан, потому что эти были улахан баллы комплекса до толуннагана узкий специалист күчтагы бородыма калыягал, но улахан квалификациялат специалисттар надылар. Онан тоди вопроска би бьюер это говорю пит үлеле пит эти бастакта. Манна калар эзер нюбакорат бу элбак вакар үлемеседен нада бар окудук bu doğru karşısında bu bakka bilgi üyeler getige nadalar kurduk bollular kultura öyle hettere bu olay uçutanlar korat bir kiralar bu ne bakoratıga hikitten уже bir para yedin hektar onda olmalı da sonra пользование hor anarımla da sosyal naymadı privatizatsiya bir bakurduk. Bilemelerge toğle da kabul kellehtara onu oturmalı kiran turar bu уже bu manna bilgi Nurbaryona hübbekki hübbe hatta hılgıdiyem bu hama значной приоритетный направлениялар баллар onunla bu kiran turar hübbetli kvartiralar diye Nurbakoratыгар onunla hübbe hatta hılgıdılı bu Nurbakorat ulusal asfallahına üst 1 milyon körüller turar. Onu dedim iti kekke hıllarga itüleler küske barık kahtar. Onun için onu iti vaproska da hevin iti vaproska biyüleler yapıyor. Да. Он полохта. Hep 100 vaproska öte bin Vladimir Ильич'in постоянно волковтын аэропорты сервис картака барбын. Олинда аны министр öte Vladimir Mихайлович Сипцев Бабастатан тураманна көһөрдә транспорт онда хуоскасыватын коллегитен орар бастагы вопросынан көрөллөр онда биге аэропорт үзлөрдө посадочный эти тутута хәтта. Оны көрөллөр, потому что бу министерство курьер киһинен көрөллөр мостовой переходта тутаганнара бие күндәдәннән моста парайга булды. Тасаганлыкта федеральный бүлүү асфальтирование это дальше когда бар Hübeleyekte bir Nürbara yönülen elbette pilotlar kasıtlı soglasheniya bilen bütler ol kulaburugar batın ulus bolla onlardan bir hikayet bu pilotlar proyekt ekipleri tünehelekten ulusal asfallahına respublika hakkı proyekte üyeler onu teniterge diyen anne her federalle elbette federalle programlar götü bir hikayet tuakiller hakkı bu proyektler uza ekspertizalar kolaboran Nürba hülle Ülleri ahıl olarak duramı çördüm. 1 milyon federaller bu yılgı hılgı bari tenge bollağına respublikattan hüle cikimde kene vardı. 200 milyon hummalar federaller tohka programlar kene. Onu herge malcagar malga ettiler bir dorojda fonda. Onun bollağını bunun bolluğa
автотранспортный инфраструктурага бу атыпы үлетигер болгомтон ура деманна калелүлләрен җылдыр. Онтон ол коллегия как раз бастыгы программа туын киләттә. Бу аэропорт үзөткә тота һәм просторын ите әйәт белән курдук улахан кылгаттан ите улахан ите казона тәлтәләр государственная тәлтәләр. Көндүт билеги подрядчиктер каләлләр үлелиләр су подрядчиктер олин федеральная катчы билен ото контроллах болан индигетелдиләр. Онтон би Иван Ильич постоянно химияска бар бут, он үлеле хәбитне. Да Иван Ильич. Спасибо. Транспорт не айдола. Зумными кирбит Иванова этите. Кенеки сылларга күстәх кемиләх кескилләх үлеләр бара тураллар бар бутын йөрдер. Нурбалар жечүгөй түттен әлбәхтәхтылларга оройон салалтатасы тигиләхти күлелире көстер. Инникетин да бары баға санабыт күстә орпут газ олоққа кирерин әрәне кетәһәбит, 2-нче сүрбе бир сыллах үләне бихирибин сетихиләри бағарыбын дир. Майя Николаева кыттыгар, чатныңы, доробаларың Алексей Михайловичка учредитель бітігір Нюрба районын уғуянларын аттарыттан мақтал бұтын тердебіт. Күрук бейгі қалға бұтын өйден өйен күз көмі болар гытыгар. Оғы иетейті бейгі енекі кескілбіт. Бағара бұт енекі үліғатыгар әлбәқ сетихилері доробияны. Инстаграм неме кирбіті етіктергі киребіт. Убаянға Мақтал. Тегороча барлык итибарын эпипи курдук быйыл убаян отос колотун жагалыбыт. Проекттен документациядан 15-16 кылларга оңоллан урукка халыкка оттора бербите сака проекттен бокуруп болбудунда атын телтә беремин наконец-то госэкспертиза бердибит. Быйылгы жылга бихи булак итеппитим курдук өрсөлләргә билгеләргә алырсылын баттаспыт соглашение бу тиһә кирәҗәр үбә качта барта бар уже на 3 года. Он оттан эпипи курдук Северяночка, Родничок, Десаторнага Кантурбахтар бейдинне 100 биомесела детсаттен ланна тывыт эхилгылга проекта светен документациялары Манна бастан бюджеттерден тоқтен кирәҗәр 360 миллион кирәҗәр оттан беги бастан бәйлүтүп бүтә саглам баран федеральныйга возмещение бар экпеттен буланды бу тәптән оттан итәле ничек Северяночка 100 биомесела таганы балларына итеким ханданы ханданы детсады ми бәм корат баһалгының лирик туттар бу детсады доны беги микрорайону Баяндин сельской территории гудду көндөрө мүдүктүү делага угаммыт кинне городской бутелилига коран терилге каханды көҗеле кыттыва тонны киллерин бон меселер детса туттаран турабы билем болапты кинне ми ису терилтета макасы жетеринен если бутуга свайна поле такая болланы 2 сәтәс бапургынты биги буламны бу тонотта бастан ити 100 бион детса тугун проектын оттор хукуктаппыт ол кандидаттан дополнительно, конечно, Бакоратыгар бу детса хаста ого очередь тактагынга 2 сәтәс бапурганы мүлеле бар якта. Буларга бар, но билеген точно билеген бу үйбү катчыны кайдактырар буттан көрөбүттен, онотон буларга келлерен турабыт кинди. Инстаграм сетимнеге кирбит етиктар, этилер салганаллар. Алексей Михайлович тахсылахты күлели сылдыргыттан үйеребит, инникетин өссө да сетилахты күлелиргер бағарабыт. Антонина. Спасибо. Убаянга водонасосной станция тутулар ден этилер. Так, дентон водонасостай мен санавар икинне улахан көтөлө кайсто бу нибата гошыха жахаяр онтон Алексей Степанович яка икинне водонасостай тутагын буланга барды гоқсу. Хорошо. Всё. Это не меня кытия. Макаров сепеттигинде. Да, билген оттан водочистной станция Петровка беги будет лайкек юриску рукавера водочистной станция проекта на бюджет. Вот на федеральная программа чистая вода федеральная программа ИКГ Киевта. Вот станция круговой циркуляции на номер, вот круговой циркуляция это у Баяна это она почёлная на Эргет у Баяна саттан
Эргерин полностью своя территория магистральная, полбана ката. И не знал, туспа, убая попаданную создана станция Мурар, необходимо слов, и станция Нюрба, город убая, Спасибо. Нюрбакин балыгытын кладны бирагар Наталья Николаевна Павлова кыйдык. Орайоннага балыгылете тогы бутарда. Миникетинче сүрбе бир сыллавка медцентрга көрдөрен келбиппинен выписка бар, инвалиддаспын улардар туунан туруктаактар битим. Отыйын 2 күнүттен баарны батасылжар. Уточняющий устанавливает, аккудын бұл бүтін оны проблема атын Инстаграм страницаға кенегер чулкайдан берем, ученый полную информацию берем, а так куланы bu инвалидностька оформление электронного работы бөлінді. Бұл акционер ика программаға республикаға сбой болады. Первичный документ презентации показывает, пандемия глубокого невесте, угодила киттеры, повторная интервизия, баранга, автоматическое продление. У первичного баранга на усиление баранга и документ делать. Баранга на документе этого уровня, данные граждане Инстаграма, Evde bulanı bilginin elektronik kuşları duruyor, çarpka tutarım. Следующий вопрос. В районе совсем нет паллиативной помощи инвалидам. Это адресуется Наталье Николаевне. Паллиативной помощи разновозрастным инвалидам лежащим. На базе Чапандинской врачебной амбулатории мы уже давно открыли отделение койки паллиативных сестринского ухода, паллиативные койки. Согласно направлению терапевта мы направляем, у нас постоянно находятся больные со всех населенных пунктов района и города Нюрба. Прошу обратиться к участковому терапевту за направлением. Конечно, это паллиативная помощь оказывается именно тяжелым больным, нуждающимся в оказании такой информации. К сожалению, у нас такая помощь не оказывается, она оказывается в городе Якутске. Ну, у нас таких детей радости нет. Спасибо. Инстаграмдагы Анна Алексеева этиде. Алексей Михайлович үлебеону үлеләде. Алексей Михайловичка сетилleri Алена Рухова тирердер. Спасибо. Күндү Zoom платформатыгар кирилер муньяк кытылактырам, эхиттен этилергиден ыйтыларгытын күдебит. Видеотун, микрофонутун холбан олорун. Алексей Михайлович командада үйтәрүләтин бигривин отабу нурбавы тереборбатта нәһәлеттер бетермия бу агаясылка наха күскә сайыннылар ол курдук бу мин бәям хамайтыга нәһәлеттен төртәппин ол курдук мин төрәгә корулан агаясыл егер суола ие нәдә наха күскә хайдан даже бу город нурбавытын авырдык хайынна якын багарыбын булыстырыстырайтынын onun otağı bu ülkelerke nehirek bete üstleri bollarına bu поддержкалы dedin ha verevin onun otağı innikitin bu komandanın sitihini bakarabın onun bu bihiyonyen tutuğaları masterlar elbette onu tekrar okuta kastahandan bu masterlar yerlere tutullara bollar diyen багаханалар мактар. Спасибо. Эти вопросы бу вуз кыхата диен болун сөп болу. Тиннаттон каст бияка бу урантар бактактан бит каста көрүнгө кандидаттар бу
тиги, мас устара бар, темир устара, күміс устара ден. Оноттон синне Рызаны Михайловна Михайловна таққахты бұта ускығатын bu bihi mastadlar bıt, bəylərini okuttan ıstahallarıgar, ülelir, hamsır, ayallara tutarlarıgar, ciyelək, otlaqtar boğulacaq diyen. Ondan bihi ölükü hanalarda akbın, onu bakatın bilgin eterge tatım boğulu, evde havuz boğulu. Ondan Rızani Mihайловна eti departament halayacıda dinde ölüləhəgdir. Ondan bihi hübeləhəm baran İdinlik nada tavır ete kabilin bilginde bu daha hılı birler bitti. Bu Norvot inisiativatın sılagen İslam'ın, İslam'ın, sanatın olakka killeri edin. Ondan İdinlik ciğerler daha ciğerde mustar, masterskoy nadalar diye tabiri ettiği ondan çok ettiği nadalına bu. Убастабылла хачоттур муньяхтылахтара Instagram, Zoom чатның ыйытыктар бүттүлер кепсетиге киребит. Bağlısta. Merhabalarım. Arabalar birlikte Петрова Александра Николаевна. Айставин. Алексей Михайлович'te onlara istekçilerge uğakan maqtal, sıllağa çöpü hittili, ülüge bardı, bararda turarabit. O saydan bilgi ulustukları tuğları yakanmasına hasir etiyat, kendi Allah'ınlar, bu barda jon oğlum jahağın sararda, oğlar saydalarga tübüs bolar. Anadolu kultura eğitimleri kasını ondan sıllarga, bolğan uğurluğata tübüt boğlarına, Tenekite kısımlarga, kultura jelere tutulan, sarılan, üstlerle barda. Onu kerehedi, naukayda sana bulup, ona iskustva Ubaya, bu sözler savalda, ona Alexey Mihайлович bilerin ürdük tahımlarını götürür. Ona barbiler kurdu, bu yıl Ulus bütünlüğün oğuk doktora, sana tiyatır, ülerin dokuya geçer. Onun Ulus'ta ürkü bütüleni, sıranamdan biliriydi. Maktal. Bayıvalarım. Instagram setimnöngö ыйытык кирди. Диализный арыллар до, коротко кортому ойнар ырха. Tehekki вопрос тура. Наталья Николаевна, биодиализный отделение до кымтыр до тугунан билгиннер анда. Я Олегович Уступтан Топиздан Юриден Караджупов, Александр Николаевна Андреевна стала о библиотеке у Демодиальска наведен Анжелов, Юрбатан Тубусвекуна Конда Виден Демодиальска. Демодиальска меня Наталья Николаевна, арақса қалды дек, хаңар хилдивет. Доқтай хаңаттан. Bu Gemecaniz Nedili'nin arayakta hep dojen evdetin yürütücüsü Alexander Nikolaevna Andreevna Glavnivasını tutarlar. Müddetçe bir yapı Gemecaniz kanalı yerden anladığımız müddetten neyge bir onları bu sefer yapı Gemecaniz kanalı. Bu Gemecaniz Nedili'de arayakta ulahan uları yürütücülerine de okuduk. Ras, Odadan Улюбовать базы покажения гемодиализа, диализken omolgon yerden ulamını koltuğunda tekrar oğlunun baran покажения yapten bir edici bu bir dializ. Onun bu kayıskava hemodializ kalıp bakar peritoneal dializka manavru yerden üyelenen cevap kalılar modalar olur. Bu adım ne var? Все, спасибо. Убастабылла муньяхтыларам ыйытык суох булана кепсетиге киребит. Татьяна Прокопьевна.
Микрофон бутун кол бугут тама халыста. Татьяна Прокопьевна, микрофон бутун кол бургуп боллар. Игелинне. Зумныңы ыйты кирде. Дорабыларың бейде сылжарыттары кытта туохаме үле барарда. Олу сәлбақыт болла. Оны туох дисаныгыдый. Так, Ринат Артуянович бар, Мастагол Бячев, тене ити вопроска bu nehelekterge nürba koratıgar tuğ ule bararıydı var batıydı ulusu tütten tuğ bildiğimde kamsahanlar bağları. Nürba koratılmaktan sonra tükünde dedi bu proha ben planladığını Allah'ın kontrolü İddi bilgahıca bu pros onu toğda yerinden nürba yönüver keküleler bağırlar diye kanada. Hangi kanıta tonu bakurat küçük kamsanna atı ne elektrikler bitirneleri kadar mesajı bildiremez bilen kaç bildiğine elektrik eriyen kanlı boşka deri kanlı kahayında boşka deri diye tuje yürüte hem dünü kırkta kapsiti var turar. Tomanna diye kanada o sonu hürün bu ıtkayıtları bulardı. Onu tabii yönetütten mannameteke kemiyeleri banaravit okurdu huntar ama bu putun yöneten Respublika Veterinarlı Departamentinin kırkta kapseten bu yönü var. Perioda tutulunan Respublika'tan vazmişiyete korar kudu kapseti var turar. O yerine tun Danovayna Barın Alexey Mikhailovich epite. Heptir devet onu tabii Smeta oğluna 6 milyon kurduk. Заказчики суболуа, онотон качыны шөйдүк чокайдасак, онна быйыл көйүндеги бу программалар кахакирек бүтүн хөптен таблине тияханада пока чордон это көрөристер период сметада документин оголла турар. Оното улахамнас бара турар, онотон билеген биретүтен улахан ишрахтар энкелер тураллар, ытка айттар эрет япытын барабыт, онотон бу манна бередик
тени ханан. Нехлекерге тона идевил түйен турар бассан бүгүлне площадканы урактактыр онун школа олордон алган бу үлаханнас жөнү итәңе күчкө барыннады. Тегил гаситинник. Вопростары төмөктөйбүт, билеген кепсетиге этилерге киребит. Зум чатныгы кирбит эти. Дорабаларым учредитель битигер, попечитель битигер Алексей Михайловичка кенеги кемге угуянларга улахан болгомтогун күз кеме боларынын. Оройон сайдытыгар улахан күзтә олетенин мактабытын тердер. Үлетин үрдүктүк саналыбыт, родничок оғосадын коллективе. Күнү табарыстар этилергет кепсетиге киребит этилерге бағалыстан. Күндү муньяк кытылактара этилер кепсети суох боллагына колыстан сыналаңа киреппит. Ким этилери? Зум нөйү холбонолорочулар бакыт эти бар боллагына. Гана киреп. Убастабуллах Алексей Михайлович очо турмуньях кытылактара ыйты эти кепсети түмүктелер. Нюрба районун толорор булайган органын очо турмуньягын кытылактара Джон Үксе 2-нче сүрбе бир сыллах Нюрба районун толорор булайган органын билетин бигрилерин билдирдилер. Түмүктылы Нюрба районун агабалыгар Алексей Михайлович Энекентьевка беребит. Вот топар Нюрба районур үлеләр дикилләчеләр, телтәһләчеләр, бигур банниктар бу Нюрбалар Нюрбалугын олоққа активна позицияларын жоммут күз көмөлөр була. Ага бастадан туран кендиги билен Нюрбалар бу чакчы bir gülle takbitinde bulas barı arangata bihi birge bir sanandan Nürbariona nehelekbit korapbit Respublika ve taydere doydumut kığırı tuğvar üledir bollakbitine kaham ara haddigeler. Hadammatı, kohanı, hımıyanı bihi tuğaya tuğu öyle tutahakta kotuğta hadammat. Ki hiç üyer anekta onu ülelekta. Tuğu detekka Bihi bu bilgileri de köylüne bihi indiki oğlum bu tustlarıga rıçaklar bu tuğgar keler köylüne tuğgar bilekta. Toğde takka tokomayı yakihim erde bağar onu bileme bu batağı bulu bu uru toğul dokta dokta da bahana oğlu hatırlı. Bihi eden daha da öyle albaktı bağır bu kup olu o çoğu stadyon tutuları bu aras hılas skolalar bilingi bileme çübe kultura jelere, oğu yanlara. Onu da bilingi koyuyordu. Doydu haydedin gitta kandık bağırtahınma haydi basar. Onu da bilgi basadan duran Nürbacı'nın harekette bir sanağa kelbetitten kellenere min beyan kolları olukta koyduğu bilgi varlara nübbat uğur. Bu kadar nübbalar bütken bu bir ulakan politiçeskel merepiyete hepte aktıp bu cehanamı onu da onun mevcuttular ki işte vakittakka Olanda bir hikâttan bu oyuncularga örstülaga turulahan turursan bu bir hikâ ulahan oyunu mannağıldı. Min hana var bunu balag ulahan şahs bir hikâ. Ondan da masadan duran bakor bola. Topa bu manna inженерная infrastruktura, sosyal biyekta, polis, bir bäbitin örüt adına hamı, önceti gössöhün, elbe kurbanet de ülemiyesi tatakahına, canı hatahın, telehin, kulturuna bir peyde barıda bu ulakana barda nübakuratır buluq. Olihin bilingetten bihige nübakuratılık doktora manna bar terilteler, bu biligin urukö dülkü kurduk bulu, petiliyetka diyen barıda. Bu urukö xomyuske barda dağına sasıtliske stroyen dağına. Olumlu bilene bilen baralım. Bu yılgattan bihige 5 yıllık küste huylanik göstükler bu tavarısta. Bulamı pardon nuk bilingi bihige bu ekonomiske planирование bu bihige производственна kahasın
Ülebe kandaşta inniki tutsalla ülebe barıta 5 yılga oğullukta. Bihigi 5 yılından bu manna 14 hınca bu önceti gösteriyorlar. Ol ihige sportsmenler, sudyalar, bu trenerler, ılcıtlar, bihigi spor veteranlar bu gelecektir. Ol hağana bu biliyor üstünde durulmazsa skvozной hırı var bu. Yokuşta koratan asfaltирование kündelinden durulmazsa. Bu parta federalne programı. Bu doydu federasiyatın federalne üpten ulakan federalne nasyonalne proyektler olukka kirenler. Onu herge bihigi aeroport kötör balahata tututa. Bäbit tussallak municipalne programlarından bihigi sosyalne obyektler bütün oğul huyanların, bihigi skolalı yerlerin, otların, kulturabıt obyektlerin, anı serge bu tutuğa hep tübehenleren respublikanskay государственный бюджеттен kekke obyektler tutular barda kiren. Спортивный комплекс. Stadionmut, физкультурно-оздоровительный комплекс bud, bihigi balığa bud, 2 soçarıta. Onu herge bihigi 500 biyonda oskola bud, gos programlarına. 306 mesela o bayan oskola bılgatan 2 yılın üleha kiren, oruyon almazsa kiren übütten. Hübbey sübet sallattan proyekta bunu ile tahalanlar, hüzbey mesela o bayana, bu oğul huyana. Anı vallahi bu yıl atırcağı yıgar, yürülak bıhamaydıga sesegir, kıttılak, örsüllarga. Bir an piyot teatralne sezon ketespit bihigi bu 200 bir mesela köhe ödedirmiş ki tiyatr budjeti uata. Bu toğu koyutata deniyor iter, toğu bir yemetinini köstediyen. Конечно, на пандемия даны bakatçaktı meriler, bu tutaççılar ığırılara, ığırcılara tutulu onu herge. Bihigi tapalnikelne bu RIK Plus kampanya Respublika halkının ebi bu üleleri turosu putol kurduk. Tiyatr bit inin Болгостройсеватын иннағы театральный зонаны ити памалайтан площадьтан таккан bu театральный площадь tututun ebi 33 milyonuna güleni bihigi hakastan turur. Ondan bihigi öyle biter Respublika nalaya sesege höbülhan hadane beren Respublika kanıttan ebi dapaldı kene üpkaçı görürler. İdentibet 31 günlüger bu yıl barda belen bolukta onna atıracak eğer manna ayse geç araboçay böyle ona keler eğer rovna onunla yürürler burada maydiga hıhtapıt. Bu tiyatr budur. Onun uluhuncana taktallar nübab koratanoluk doktora bu 5 yılga kelere turağıyla nübbalar berdi göndürük takpıt. Nübbanı tostular tek takpıt. Toğa detakka bu bilgi ol bireme adıllı toq var bu örsüllerge bu turulaspıt bilgi biten ülelerine aspıt salahiyatçılar üleler nelerine turor subut tutuların, proyektlerin bilginin oluqa kellere bilemek boluktalar. Ona Allah barıgıtın gıcağıstığın, ederdin, nemennin barı bu bilgi niparından turan ülekler bitepte. Toq var arastahanı umdan turan. Bet bıccahıta huwa. Üleni xamnahı bilgi nübbalar 5 yılga barıtın büteremmit. Onunla bilgi üleliği de bir ödü hana Allah halayatçıların ülehentlerin barı belemmit. Hağlabı dülemitin bilgi 5 yıla hitererge belemmit. Ondan bilgi neheleniyet tütten, ehlikten küste koyabilir. Ketehebit ondan da barı birge ülelemmit. Nübbabı koratı barı bilgi üleliyek kayın. Ondan barı gıtıgar Namin bagari metodologiyanı Karıstan'ın bilgin dağıtıları bu mantan baralik onun etenge bolunu barıgıtıyan bağırabı. Maqtal Alexey Mikhailovich, көрәтчілер бет онлайн форматныме болан бәйлерін әме бейірір сыныбыларын ұдалар. Өлебеға бар бұд түмеге олы сүшігей Валентина Инстаграмның өйітті. 2-ші сүрбе бір сылна қолетімінің 3-дік сынылығын кешеден көрәтчі ұйдар. Отын көрәтчілері сынатабын онлайн формат болан Инстаграмға, онына Zoom-нэме қолбын ұратчылар бәғыт лайктар бейлері. Бұқтағы түміккен
Эдеричат эдитинетен кебиен Марьяна Алексеева Сурья. Сетигиле хадырыча пытыгар район стипендиятынан сатанны додир Манусерге Юлия Васильева. От имени молодых специалистов благодарим Алексея Михайловича и всю команду за слаженную работу, за комфортную жизнь, возможность работать, отдыхать, культурно просвещаться в Нюрбинском районе стало комфортно и отлично жить. У вас табылах Нюрба город Олохтохтара Ылжыттара. Нюрба района муниципальный район толорар булаган органын 2-тинче сүрбе бир сулла олетін отчет турмуньяган түміктүбіт. Этеңге чегенник сылжын.